Assalamu alaikum jama julbe kala ko wontirɗon min sivirde jentore hakkil famu ko monon ko yewtude andon hande kadi la peur a changé le temps en yii en nani laaɓani en ko ɓe empêcheno ko présidentiel udalen recensement on Côte d'Ivoire on nani ko Mori Sanda Kuyate posa kon question France on nani réponse mo réponde on hewta hande kadi ko naate e détail ji gonto ɗon andi ko nudu wadde ka pays men ɗo en tant que bippotiraka goɗɗo andata konto haaɗanta o ɗimmode mum lagine lanni jiibade lagine lanni bonnede immoɗen wallahi billahi miɗe wondi ɗo e himɓe so yii yewtireji gon ton mi arata mi fojitana on faami moƴƴa ko monon ko yewtude Mamadi Doumbouya constitution maɓɓe mo ɓe waɗi on ɗo 7 ka on constitution makko ton menda article 100 et quelque combien ɓe wi ton ko ɓe interdise coup d'état en tant que transition Mamadi Doumbouya ɓe interdise ton coup d'état parce que ɓe hoolake déjà hoore maɓɓe andi si goɗɗo no formude plan janfa fewno ko formata mo ɗon o heɓata dappomo ɗo koyo forme plan makko haalanna o resisa o sikka ɗo joɗike koɗo noon o tappete Alpha Condé ko ɗum waɗi constitution maɓɓe mo ɓe waɗi on ɗo validama déjà ɓe ouverti dammogal ngal Mamadi Doumbouya wona e candidat ɗum yo laaɓa mum ɓe empêchi Ala Guissé recense ko Sidia Touré recense ko Lansana Kouyaté recense ke en yii ko on kon feƴƴuɗa karaydi meɗen gama ono ƴettiri ɗi fof fawa e wara Ala Guissé ko goto mi yeeto on noon Ala Guissé na malayka wona o jinna ko bano adama ko enen duwa suusinde tagaɗo on ande ɓeɗo no hiɗe ɗo ɓe lanni yande few nde hitande wallahi mi sikkasi nde hitande feƴƴara Mamadi Doumbouya yanata fi yo numi woylan noon par ce que ɓe ɓittini jama on jawlelendi fof ɓe hujji ɓe sikkiɗo hande kadi ɓe lanni irre peɗa ɓe irali peɗa taw few par ce que ɓe wonɓe moɗo bambande o sayɗo o Mamadi akkiyaɓe ɗon ha o lanna joɗade few wallahi son andino ko wonko yaltude ka leydi meɗen diilji trafic an joni ɗin waɗede ka leydi meɗen leydi men ndi no mérituno kala naatowo ka leydi meɗen hara ko visa ƴetteno hande en fof meɗe ɗen jooɗi hiɗen fawi tun e hoore Ala Guissé ko Ala Guissé woni ala ɗum ɗo en ɗo he jara ko pinka ƴettete si peuple de Guinée on hara ko Conakry tun immi ɗo sikkude ɓe ƴenƴinayi communauté international yeetike en inni si tawi peuple de Guinée immi ke ɓe jingana e peuple par ce que ɓe ko coup d'état waɗi ari communauté international CEDEAO ɓe fof maɓɓe hay Nations Unies si guereji ɗi wallahi ɓe jippoto ɓe walla peuple de Guinée immoɗen waɗen ko duwa kon ka leydi meɗen si tawi en akkiri ɗum ɗo ni wona Ala Guissé tun nde on ne waɗi Ala Guissé mi wowla ɗo kamɓe ɓe ɓi carrière maɓɓe on kadimi ka politique an noon jooɗi ɗon fus a anda ala golle leydi ma ndi hesa lanni janngude ala ko hikkiɗa ala ko hikkiniɗa hiɗa waɗa ko a janano ka leydi maɗa jooɗoɗe ɗo ƴetton fof fawo e hore neɗɗo goto probléme leydi fof fawe e hore neɗɗo goto accon jogitiɓe leydi ndin ɓen wallahi Mamadi ne s'en sortira pas kala ko ɓe faala ɓe hawtidira korum e pahen mum hawtidirgo programme ɗi fof fiyo Mamadi luttuko laamu fiyo simandu 2040 hay juulirɗe ɗen joni ko simandu 2040 o yiɓe moƴƴinde juulirde nden laaɓe wo ko simandu 2040 on nde moƴƴintinde programme ɗi fof ko simandu 2040 jooɗoɗe ɗo ndaaro simandu 2040 ndaaron ɗo Djiba Diakité feneɓe ndaaron ɗo Amara Camara yimɓe luutiyanko yimɓe satanique ɓen jooɗoɗe ɗo ndaaru men no ndaare ɗo Usu Diga ndaare ɗo monsieur Bawuri déjà ɓe fennimo o inni mbuuɗi ƴettaɗi ɗin ka banque ɓe artireɗi halfinaɗo banque o inni mbuuɗi fuu so ɗo ƴettano ka toon ɓe fennimo ɗum noon nde o yaltuno wi élection ji fof waɗete 2025 Amara Camara yalti fennimo Ousmane Gawa yalti fennimo ɓeɗo ɓe utiliseraɓe o sayɗo hande sayi ɗo feƴa wallahi sen jooɗike en acciri ɓeɗo ni
lagine caabay lagine saalay hara hande kadi haysi transition haysi gouvernement ngo aroy ta koye fuɗɗita wala e ba depuis 65 ha joni